ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Makitam ka di ti doa sumungad. Ay no, nagwapo na unay din naka-long sleeves iti stripes of blue and white. Anya ko man nagwapo. Empleyado samot di tadakkel apasdak dito asidag ti ospital. Ay na, nagwapo. Saan ka di? Ngam saan nga amin nagwapo kat nasayati kababalin na. Ti kinagwapo, makaayayo akitaan. Ngam ti ugali, mabalin nga agbaliw iti panaglabas ti panawan. Ayatem ka diti may sa atao, uray ma diti ugali na, basta nataan. Ano kinasaya at ti ugali na, no nalaad mo't. Aha, No way! malo. Conrad, adda do anak katugaw iti may sa alamisaan. Ijaytan ang makitugaw. Babalasang sama dagajay. Isungarod nga inta makikatugaw kadakwada. Tapno mamuan ta no balasang da. Ang mga nutay kunada abalasang idi kalman. Rugyam man ang tiki na pilyom. Uray pilyuta, tagwapo tamet. Gapo iti kinagwapom. Adun ti pinagsangit mo. Si kamet. Imbagat ayang agsangit da. No may sangamin a klase ti ayayam mo, makauma. Iso-aso katam, tapno da thrill na. Oy, matitikas ta. Kadalwa ka nung agtadtad iti matati may sa asan nyata. Lindumot at tumama iti puso ti lalaki. Ana maglwa. Tal na ka man. Di nakman butbut ngan. Oy, di ka butbut ngayon, Pards. Ibagbagak lang, tinako na ti may sa manurat. Hi beauties! Mabalin ka diti makikatugaw iti lamisaan nyo? Anya? Ay, agtugaw kay tilamisaan. Saan ka di arumbang at itugaw ti pagtugawan? Makan ti maidiso iti lamisaan. Ha? Ay, wala niya. Mistake ti imbagak a makikatugaw iti lamisaan. Makilamisaan ko na kuma. That's better to hear. Siyagam ni Gary. Ket isumot ni Conrad. Ti alalay ko. Taalalay pa ikit din. Bakla ka ka di, taada pa'y alalay mo. Babaeng sama ti amok nga alalay na. Para awit iti make-up, payong, kanda dumapay. Aglang lang nga kadi nga alalay. Ay, boyfriend, apay adi ka matagtaga rin. Dumdum nga iti saritaan nyo. Alangan mo't abo manlaetak. Kaslada kami ti performer. Katsi ka mo ti audience. Anya ti makunam, kadag iti kina-table ta. Adda tartarabitap di agnagan iti malong. Ha? Nalay nga makirabak. Ni ngay Vanessa. Nasingpet unay. Sana matagtagari. Ang napimpintas mo ni Vanessa. Wen matkit di. Ngem makaparagsak ni Mano akasarsarita. Nalaing ang makirinabak. Ayun gayam. Di tamot na damag ti trabaho da. No sana nga kamali, nurse ni Malo. Tanakabado iti purawo. Empleyado siguro iti ospital, iti asideg. Anya nga tamo ti trabaho ni Vanessa. Saan ba ta nakapuraw? Di mo ko na, nga interesado ka kenkwana. Imbag man, tay may kadito'y apartment apaggiganak, friend. O may nakadisingiran ito upak dito apartment mo. Loka, kaano pa yasiningir ka? Nagawid ngamin dagiti kadwak ije balay. Diag may saka nga rod ije mansion mo. Sumangpat damot kat di inton malam. Awan samot duty ita. Adda ka di pangawisam kanya. Kayat ko timapan ije bazar ko. Mabalin akadwaan na. Ay, maturog ako matapang rabiak. Ngam gaputag pa kadwa ka. Okay, game. Sana bale. Ikan ka manen no anya ti makurso na daam kadagiti lako mi ijay. Iso nga rod akayat ko ti sumurot kan ka. Ta sigurado nga daitad mo. Pilya. Ala, intangarudan. Oh, beauty. Si kama ti masabat ko.
Uray si kamot, Pogi. Api nga da ka ditoy. Papanam ka di. Saan kamot nakapuraw ita? Akas ididamo apa nagkikita tayo. Awan nga min dutik ita. Kan inawis nak ni Vanessa iti basar na. Napan na kinita dagiti trabahador na, kan istaks na. Anya? Adda basar ni Vanessa? Yes! At dapay kondo unit kan apartment na. Intalek dagiti dadakkel na, idi napanda ijay abroad. Kasta ka di? Hello, Mama. Long time no call. Makumikom ka kadi akanayon, iha? Di ka mat umawagad. I'm sorry, Mama. Kumusta kayon ka ni Papa dita Amerika? Mayat latamat, iha. Saan akayat ikabsat mo nga agawid kami dita? Amumatan, makumikom damat iti negosyo da ditoy. Maawatak, Mama. Narigat ti mangala iti katulong dita. Wan nga rod. Da kami latan ti agtintinulong iti trabaho iti unag ti balay. Kat, kumusta mat dagiti negosyom dita, iha? Okay lang tamat, Mama. Iso ajak makaawag ako nam, tamakumikumakmat. Maawatak. Ikaw naklaan matay, chay. Mala, aginanaka nga rodan, iha. Okay, Mama. Umawag ak tumanan. Bye, Mama. Talagang adalat tabunbun mo nga arak iti pagnanaadam, parts. Ita man pa nga inawis nakmanan. Namuak abak ng gayam day a Vanessa. Abay kumano bak nang? Ay, sabalin sa daytan. Jack nakaturturog anang pampanunot pare. Imbaglakid din tawan sa ko ita iti life insurance company man manihar ko. Aguri ka. Saan ka di animalo ti kursunada maya? No ni Vanessa ti makarelasyon ko. Mairano dak iti kinabaknang na. Ngam kasano ni Malo. Agar aramid ka iti parikot mo. Mariribu ka nak pare. Anya nga tati aramidak. Ay, agpanunot ka anaimbag, pare. Adda ka matgaya man, Carmine. Kunak no saan ka pa yung agsubli dito man siyaw. May salaong mo't nga aldaw ti pakadak. Narigat mo't no abuswan ti kinaanos ti amo tayo. Way, nasingpat nga agpaiso ti amo tayo. Uray dagiti dadakkel na, idi addada pa dito Pilipinas. Wen, balasa nga pa idinagyanak kada Sir Isaac kan Madam Andrea. Hangam itangay. Saan na balasang tabo magatkan. Ay, di ta ka man langan, tamapanak pa dita silid kaw. Nay, apay kumaamapan ka iti silid mo ngay. Ingka mangisagana iti merienda Si kaaya ti amo, tapag sirbyan ka. Ay, isagana mati meriendam. Nabayag ka din a driver ni Vanessa? Sino ka? Siya ti kabarbaro a branch manager dita insurance company dita dakkel apasdek. Namamok ni Vanessa iti kantin ti ospital. Kadwa na siguro ni Nurse Malaw. Nabayag da ka din nga gayam kini Malo? Manipud high school da, aggayam dan. Ijay pa nga rod apartment ni Madam Vanessa ti pagnanaadan ni Nurse Malaw. Kasta gayam. Napanan ka din ni Vanessa? Taimbati na ka dito yung parking lot? Adda siguro business transaction na, sir. Urayak ka nun dito Mabit ka na ulaang ijay. Sino tinakita kakasasaw mi di parking lot? Driver ni Vanessa. Ay, talaga ka di patuluyan ti kunam ang mangaram ka ni Vanessa? Parikot ko nga rod, no kasanok nga arman ni Vanessa. Kastamot din ni Malo. Ay, sana kasta pare. May salati armam. Masapol nga da reserba. Agayam lagi ti dwa. Maduktalan daano duwadang armam. O di saan ko nga ipadlaw nga armak idaado Ay, ibagakan ka pare. Maditi bunga ti kastangar aramidam no bilang. Ma'am, awatan niyo ti ipapaitad ni manager. Ha? Sabong kan chocolate? Ewan, ma'am. Naggapo ka ni manager. Itad ko kanukan ka.
Sino ang manager? Manager Gary kanumat, ma'am. Branch manager kanaw iti insurance company iti dakalapasdag. No kasta? Branch manager ni Gary? Nagamam mo kayo kanaw. Apay adi mo amaw. A branch manager ni Sir Gary. Saan ko ngaminan adinamag, idinagamam mo kami. Ang ma'am, nagwapo ni Sir Manager niya. Imbagta saan ka pa'y nakaturog? Apay, mapanta ka di manen ije basar mo. Saan? Adala ibagakan ka. Kat damagak no anya ti makunam. Ibagam nga rodin tamagagara na amakaam mo. Sinagutan nakmat ni Gary iti sabong kan chocolate. Anya? Kaano? Idi kalman, impaitad na iti driver ko. Ay na, saan mo apat-pat yan, dayjay? Ang mga nulukwan na kalaang. Kasta nga ta? Kasta dagiti lalaki. Nalaing da amang loko. Awan pa'y matkat diti magbagana. Sinagutan naklaang mat. Nagpipintas asabong. Nagbabang lupay. Saan mo apat-pat yan, dayjay agari? Luklukwan na kalaang. Uray siya, inikan nakmat idi kalman. Identad kan ka ni Gary ti sabong. Nakitam ka din no napan iti ospital? Saan mat, ma'am? Nakitak ang nagsubli iti dakalapasdag. Ijay samot ti opisina da. Kung nangamin ni Malu, nga inikan na kanumat iti sabong. Kaya't na siguro ti may kigayam kada kayo adwa, ma'am. Nalapit. Apaya kas na masuron ni Malu, idi imbagak nga inikanak ni Gary iti sabong. Ay, amangan ano ti kayat na kat isulaan ti maikan. Kaslakas tangarod ti maawatak. Saan mo't siguro? Nabayagan nga gayam kami kan ni Malu. Oh, apay ni Meka dito ospital? Adanapan ko kinita may sa kabagyak dito eh. Agawid ka din? Wen, agkuyog tan. Ada kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka diti pagsaritaan ta? Naibaga ngamin kanyak ni Vanessa. Anagunget ka no ti boyfriend na. Idinadamag na nga inikam iti sabong. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasinged nga aggayam da Vanessa ken Malu. Namamuda iti kantin ti duang aggayam, adagari ken Conrad. Iti damo a panagkita dagiti upat, adda na idumduma narik na ni Malu ken ni Gary. Iti maysang aldaw, sinagutan ni Gary ni Vanessa, iti sabong ken chocolate. Nasair tirik na ni Malu, iti naamuan na. Papagayam, denggen tituloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masak bayan. Wen, agkuyog tan. Tada kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka diti pagsaritaan ta? Naibaga ngamin kanyak ni Vanessa. Anagunget ka no ti boyfriend na. Idinadamag na nga inikam iti sabong. Adda ka ayan-ayat ni Vanessa? Wen, aday jay abroad. Nabayagan akaayan-ayat na dayjay. Adda gayam ka ayan-ayat nan. Kunak no awan. Siyak ti awan kaayan-ayat na. Tadi pa'y dimtang ti kagasat ko. Agpada tangarud no kasta.
Jak mamati nga iti dayta kinataer mo katawan pa asawam. Katsika, iti day ta kinapintas mo. Amang ano damat ilimlamang mo nga asawam. May lamang ayamad ka asawa. For your information, awan asawa. Ken, awan mat boyfriend ko. Itala nga ada ng sagot kan ni ma'am, saan ka day? Wan nga raw. Ngam di mo amua, no adda bang sagsagot kan kwa na iti opisina. Wan matkit di Impakabil ni ma'am iti vase di sabong, nga impaitadakan ka. Nagtaar day di a manager, anang isagot kan ni ma'am. Kasta ka day? Manager ko nam samad. Wan. Amang anusong batan ni ma'am day jay, ta nagtaar. Uray na taer, no saan akursunada ni ma'am. Hello, Mama? Hello, Iha. Kumusta kan? Adda ka din agar-aram kan ka? Ni Mamamat. Kayat ka din ang makiasawa, Di na magkulaan mo't Agam, awan dakas na anak ko. Adda kan iti husto nga edad. Saan ka di? Agam, adda ka din? Kasla-kastan, Mama. Ngam, tingitingak pa'y anaimbag. No makiasawa ka, agawid kami dita Pilipinas. Ha? Unay kat daytan Arabak, Mama. Sa anak pa'y ang makiasawa. Saan adakas, Iha? Tapno adda katakunay-nay mo iti biya. Sige, tano makita ka na pudno ti agdatdaton kanyak. Sungbata kon. Agam, saan ka kumanga agdardarasudos? Wan, Mama, matungpal. Sige nga, Rod, Iha. Bye. Bye, Mama. Saan ana igagara? Ngam nangagkuti saritaan nyo, ma'am. Sung batam ka din ti agdataton kan ka, ma'am? Anya ti makunam, Manang. Awan mo't kit di ti maibagak, ma'am. Napod mon samot ti agdataton kan ka. Ngam, madlaw ko ang nasakit tinakam ti gayam ko. Agayat sa kanigari. Saan ka di ako nam adinamag mo ni Sir Gary no nagdaton ken ni Nurse Malo? Wan, Manang. Ngam ko namot ni Gary. Arinabak na kanulaang ni Malu. Ngam kanayon mo't nga umay dito ni Sir Gary, ma'am. Panagkita kat napod no kan ka. Alamat na, Vanessa. Sumbatan na kon. Urayan niya nga oras. Ikasar ka. Iti urayan niya asimbaan akayat mo. Nalabas mo't daytan. Mabalin ayamot ti mamin ano nga agkasar. Tapno lang mamati ka na pudno ti dardarirag ko ken ka nga ayat. Nasudi ti panagayat ko ken ka. Di nakto nga ta pasangitan. Wano, isukat. Saan to, Apolos? Nulakat na pudno ka kanyak. Di, sige, sungbatan kan. Ha? Agpaiso ka di? Di ka kadimang rabrabak lang? Saan? I love you, Gary. Yes! Kamaudyanan na. I love you too, Vanessa. Nudyak agkamalay. Sinong batam ni Sir Gary, ma'am? Pag ko naamat, Manang. Pero mi nga min aragsak na itay, ma'am. Oray na kalabi nagkat nga insala. Sinong bata kon, Manang? Ay ayatakmat ngamin ni Gary. Kasungsong ba't mo pailaang kan kwa na? Ngam, yaw awis nanti kalaysa. Wan nga, Rod. Ngam, agurayak pa iti sumagmamano ka nito. Masapol ang makaawid pa'y damamakan papa. Sigurado nga agawid dagijay ma'am. Manang, saan na kata nagkamali iti desisyon ko? Saan mo't siguro, ma'am? Hello, Mama. Ada ibagak. Ni papamday to, Iha. Adda ni mama iti restroom. Oh, anya da ita. Good news? Adan kaayan ayat ko, Papa.
Iso nga agawid kayong dito Pilipinas. Ha? Makiasawa ka ka din, iha. Iso nga rod nga agawid kayon. Tamakisarita kano kada kayo, dagiti dadakkel ni Gary. Saan kayo matan nga ubing? Nuan yaman, tinapagtulagan yo. Saan mi atob nga rin? Agtalag kami unay kan ka, iha. Okay, Papa. Thank you. Basta ada kayon to nagkalay sa kami, ha? Ariglado, matungpal ti kayat mo. Agyaman akmanan, Papa. Sige nga, Rodan. Bye! Imawag ni Vanessa. Adda kanon kayan ayat na. Iso nga agawid ta kanon tagkalaysada. Oh, makaawid tamatlaangan. Ala, rugyantan nga ipagnadag iti papeles ta. Sige. Saan ang makapagkadkad ti anak ta? Saan mo ta mabalin adi ta atindaran ti kasar na? Ang mga nuuray ti anak ta dito ay katagbakasyon maet. Nalabit akasta. Maminsan laeng ang makikalay sa tikabsan na. Alangan adi na atendaran. Mailiwakit din iti Pilipinas. Masikuran akong ditoy. Wen nga rod, ang kapilitan aditoy ti pagnaedan ta. Ta ditoy kat nga rod ti ayan ti doktor mo. Hello, Vanessa. Nakaawang ka man? Rumarta ka di manan? Saan, friend? Adala ipadamag ko kan ka. Napatagsakit ti padamag mo, ha? Sigod, no aday bagam, umay ka dito apartment. Sapay ko matamaragsakan ka para kanya. Anya ka diday taapakaragsak ako nam. Di nak magpaggagaran, ibagamon. Sinong bata ko ni Gary? Agayan ayat kami. Anya? Sinong batam? One friend. Ay, sige, bye. Saan ang mabalinda ito eh? Diyak ipanubos. Ay, ayatak ni Gary. Awan ka iti madlaw mo, ma'am. Madlaw ko nga anya, Manong. Nadlaw ko asan ang naragsakan ni Nurse Malaw. Iti impadamag mo. Kasta nga ron ti madlaw ko. Basol ko ka din, o gayatak ka ni Gary. Awan apulos basol mo, ma'am. Karbangam dayta, tawan mo't asawa ni Sir Gary. Agpada kayo anawaya. Ididamo asinagutan nak ni Gary. Imbagamot ni Malu, asinagutan ka numot iso ni Gary. Ngam saan namat nga inaram ni Ma'am Malaw? Si kamat ti inaram na. Iya purayo mo't ti amin. Ipagpagnayo mo't gaya man ti panagkalay sayo, Pards. Agsagana ka kitdi. Tamay saka aninong. Ay kat di ka payan iti dayta. Angam, aguri ka. Gayam ko anak iti kasar. Di awagan kanto iti ninong. Saan ka di? Kasla sintonado mo't adenggan. Apay kumaasintonado. May met, bestman ko ma. Numabalin la ko mga agbest man ka nagninong ka. O di may mayat manen. Ay, saan mo't mabalin May salaeng. Angem, may mayat no ninong. Tas sikat ipan nakaamak. Ha? Kanayon nak ngamin abagbagaan. Awisan ka iti may sa date. Mapanta iti may sa resort. Kaano ka di, Gary? Sikat imang pili no anyang haldaw. Day awan na ka-schedule nga appointment mo. Okay. Wan gayam, adaman damagakan ka. Nagkitkita kayo ka di ka ni Malu? Itinabii? Saan met? Apay ka di? Medyo makumikumak ngamin. Diyak pa'y nakapasyar iti apartment na. Jaknap na pa ni di ospital. Nagkita kami idi at da binisita ki Jay. Dinakmat ngaminan awagan. Di met pasdek mo ti paggigyanan na. Mano ka di ti singir mo kan kwa na? No, adabasit nga itad na. Ala aklatan. Ngam saan akanayon? Kastagayam. Nasaya at kaagayem no kasta.
Nabayag ka din a driver ni Vanessa? Un sir, idi pa'y addadag iti dadakkel na dito Pilipinas. Siya kun ti driver da. Nabayagan na kiti dadakkel na di Amerika? Nabayag damot tan sir. Napandang amin impaagas ni Sir Ejay. Isungain talagda ka ni Vanessa, tinegosyo da? Un sir, idi pa'y laaddada dito Pilipinas. Ni Ma'am Vanessa tinangiman manihar. Anyang iti sakit ni sir mo? Diyak man maawatan sir. Puso kon kidney sa kanaw. Iso nga mapanday paagas di Amerika. Onyay, naragsak ka ni, love? Unay-unay, love. Sapay ko mata ka na yung taan naragsa. Namnamaam day ta, love. I love you, Vanessa. I love you too, Gary. Umadanin ti kasarta. Datan ti kararagsakan apaswa dito'y lubong. Ngam, itapay laan. Naragsakak no addaak iti sidong mo. Kasta akmat, Vanessa. I love you so much. Si kamot gayam, Nurse Malu. Umay ka, umunag ka Adda ka din ni Vanessa? Awan, ma'am. Napanda nag-date ka ni Sir Gary. Anya? Apay adidak inakwis. Salbag dagiti atwa. Adda ka di madi nga imbagak, ma'am. Nagsabat mo tanday takiday mo. Awan, gitakan. Awan mo't gayam ti amo. Ma'am, mabalin mo mo ti agsubli inton bigat. Adan to siguro. Anya? Inton bigat pa'y laang ti isa sangpet da. Anyang iti naramid da iya na pananda. Mapandamot siguro ag happy-happy ma'am. Amo matan ti agayan ayat. Imaya, taimbaga ni Manang Carmen, anapan ka kano iti mansyon. Imbag man, tanapan kayo nagpasyar. Di nakpay inawis. Ni ngamin Gary tinagawis. Napan kami nagpasyar. No siya ko matinagawis, mabaling nga inawis ka mat. Madlaw anak karagragsak ka. Imbag man. Umadani nga minan ti kalay sami. Anya, nabiit kayo pa'y laang agayan ayat, kalaysan adagos. Agin inayat kami. Kat kayat may matanti agsimpa. Wen gayam, sika ti alaak a maid of honor. Anya, maid of honor? Wen, agsipod ta sika ti kasingadan agayam ko. Umanugot nga tanimalo, nga iso ti agbalin a maid of honor. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay itaalawas a napaulwan. Maudi ti babawi, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, rinabak ni Andrea ti anak na ani Vanessa, amay mayata, numakiasawan daytoy. Sinungbatan nga rod ni Vanessa ni Gary. Idinapan nag-date dagitoy iti may sa resort. Naamuan ni Malo, kat nasair man ang tiriknana. Gapo ta isagsaganan da Gary ken Vanessa ti panagkalaysada. Naibaga ni Vanessa ken ni Malo, nga isu ti ag maid of honor. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay itaalawas a napaulwan. Maudi ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya, nabiit kayo pa'y laang nga agayan ayat, kalaysan adagos. Agin inayat kami ngamin, kat kayat may magtanti agsimpa. Wan gayam, si kanto ti alaak a maid of honor ko. Anya, maid of honor? Wan, agsipod ta si Kati kasi nga dan agayam ko. Kwa, panunutak pa'y. Ha?
Panunutan pa'y laang? Rumbang laang asika ti maid of honor ko. Nulakad saan amaira na ti awis ti kabagya. Masapol ngamin nga adda ka no ijay. No anyaman nga aldaw day ta, di i-adjust tayo. Tapno addakan to iti kaaldawan ti kasar ko. Salbag day jay Abanesa. Apay asikat inayat ni Gary. Ha, masapol ang mga ramidak iti pamuspusan. Tapno matagikwak ni Gary. Masapul asaan anaragsak ni Vanessa iti kaaldawan ti kasar na. O manugot ak maid of honor. Ngam sa anak amapan. Addan tukurang ti kaaldawan ti kasar na. Dadak-alak ti ragsak na. Welcome iti mansion tayo, Papa, Mama. Iha, mailiwak unay ka ni ka. Arakupan ka man. Mala, mintas kayo, madam. Kasta ka di. Pimintas wano bimakit. Ah, Medyo madlaw pa yan nga da bimakitam. Manumot atawon adi kay nagbakbakasyon, sir. 5 samot atawon. Naragsak a panagawid yaw, sir, madam. Imbag tada kayo amin na pinanawan mi akadwa ni Vanessa dito'y mansyon. Ay, Jack Lakit ti palubos a panawandak, Papa. Ay, saan minto apulos apanawan ni Mambanisa, sir. Nasingpat nga main kada kami. Nasayaat nga rod, tapno adda kayo lata akad kadwana, inton makiasawan. Nakasagana ti amin para iti kalaysa. Itapay lang, congrats. Agyaman ako na, Ninong. Apo, maikawak pa makangag itininong awag mo. Manipod awanen dagiti dadakkel ko, gapo iti aksidente. Sikan, ti kanayo nakadkadwat. Isang orag nagsingsingpot ka, patsem dagiti bagbaga, tasyakat nga ron tininong mo. Matungpal, Ninong. Ay, simangputmut ka nung dagiti agbalin akatugangam. Wen, kita ma'am. Imanugot ka nun ni Malo, nga agbalin a maid of honor. Apay nga ron asabali ti panagrimat ti matam, idi insawang mo tinagan amalo. Sa anak nga agkaon amapan iti kasar dagiti doon. Agmaskan ag sunglassak. Agwigak iti atidog. Didak tumabigpig. Kita lang no kasano ti itsura ng awan ti maid of honor na. Nagsakit daytoy apasamak. By hook or by crook. I must have Gary. Kukwam ita, Vanessa. Ngam kukwak tumat, ti maudi apagkaag. Apay nga tangawan pa ni Malong, Mama. Mangrugin ti kasar. anya nga ta tinapasamak iti dayta a maid of honor mo. Imbaon ko ni Eddie amang sukon. Kamawan ka numot iti apartment. Napanan na nga rudan. Apay nga awan. Mangrugi ka diti kasar nga uray awan ti maid of honor ko. Adam at jay kasinsin mo. Ison ti Mang Sandy. No problem, iha. Ay, agyamanak. Ni, mangrugi ti kasar. Adan ti padi, Mama. Damat babae anak agawn. Isun ti pinagbalinda ang maid of honor. Oh, salbag kiti. Agyanak latta ditoy. Taobserbarak man ti mapasamak. At nga ta napasamak iti maid of honor, tapay ngawan? Anak ko si apartment. Namaon ni Jai, sir. Siguro. Sana balik ka damat. Ada napasama ko na. Kasinsin na nga Uno. ng Sandy. Inggagara na nga ta. Di naman siguro yung gagara. Wah, Abnormal ano, kas jay ti aramidin na.
Salbag dayta akong rat. Ibagam ket din nga abnormal ti aking aramid. Ha, sika ti abnormal. Pumanawak man lang. Apay nga tangawan ni Malo. Dahil tangan ti saan ko ang maawatan. Awan ka mo ti apartment. Kan saan ang makontak ti cellphone mo. Awan ka ditim bagbagana, may papanitid at mga appointment na. At dalaing bagana nga amangan ka no adda pasken iti ayan ti kabagyan na. Iso nga ta tinapanan na. Nalabit. Apay amadlaw ko akas na madanagan ka unay. Ha? Di mat nasingit nga gayem kayo. When, iso nga ro damas daawa, no apay asaan anak ka umay iti kasartan. Agparparik na ngamin kanyak. Nga damadi ang makagapo. No apay asaan anak ka umay. Saan nga iso ti panunutan ta? Adda siguro na panan na. Iso asaan asimmang pa. Wanya, naragsak ka di iti kadata dito'y Japan? Kas, iti kinaragsak mo, love. Kayat ko maadan ta adagos iti anak. Diyak kayat alakay ken bakit tanto sa tamadaan iti anak. Uray siyak mat Awan serbi ti panaginayat ta, no awan anak ta. Sapay ko ma, tamadaan ta adagos iti anak. Di natamat siguro paayan ti Diyos, iti tarigagay ta amaadaan iti anak. Ti anak ti mang kompleto iti pamilya. Kaslamat lang iti negosyo. Ti anak ti makunaaganan siya ti agasawa. Kayat mo asawan? No awan anak? Awan ti ganansya? Kaslakasta na. Awan mo ti serbi ti may sa negosyo, no awan ganansya. Nay, si kamat gayam, Nurse Malo. Adaman damagak Adda ka dito'y tiyandaan. Imbaunda ka makitiyanda iti iserbim kadag iti agasawa. Awanda dito, napanday di Japan. Jak amono anya apagilyan ti sumarno apapananda. Kasta ka di. Adaman damagag. Apay nga awan kay di kasar ni Ma'am Vanessa. Adda nakataktak. Nagsakita. Sige, panawan ka kayo. Na, madlaw ang nagsangsangit ni Nurse Malo. Nakalidliday tilangana. Apay akas ta tila nga masimang pet. Kaslad da parikot mo. Nakita kaya tsindaan ti maid of honor ko man ni Ma'am, sir. Di na magmukha di no apay asa na nakaumay. Dayta nga ro, ti pampanunutak, sir. Ibaga na nga da nakataktakan na, idikwan. Imbaga naman na nagsakit. Saan ngagsusuro ti bagbaga na? Kaslakas ta nga ro, sir. Madlaw ko pa'y nagliday. Ang mga no adamat parikot na. Kaslakas ta nga ro, sir. Manulaangan nga daw tinabati iti inalam alive mo, Gary. Isungarod, kapilitan nga agsublitan ni Jay Pilipinas. Ama no agsublimot tanda pa iji Amerika. Kunak man nusandan nga agsubli. Kasapulan daunay ni Mama Ijay. Agad-adan ngamin dagiti ubing. Awan mang kadwa kadakwada. Makumikom ngamin ti kamsat ko iti trabaho na. Narigat ngamin ti mangala iti katulong ni Jay. Nimat papa. Kasapulan na ti doktor na Ijay. Datamet, trabaho ti agururay kadatay Jay Pilipinas. Iso akapilitan nga agawid tan. Back to work. Si kamat ti masabat ko, Eddie. Simmangpet ka din dagiti amom. Ay, un ma'am. Nabiit da pa asimbang pet. Kasta ka di. Kat, dagiti bakit kan lakay. Adada ka di pa'y. Nakapanaw damoten, ma'am. Intulod idadasar kan, ma'am. Kasta ka di. Saan ngagnanayon tiragsak mo, Vanessa?
Masagrap mo man ti marikrik na ito alday. Ah, ma'am. Adda ka di parikot? Umay kayo ka di pumasyar no sumangpat da? Siyak ti umay da pasyarin ano kayak na. Anya ti kunam, ma'am. Diyak maawatan. Ah, ay kwa, awan. O sige, agdardarasang. Nay, pimanawan. Ang anya di indaya mudum na. Sakbay a pimanaw. Diyak naawatan. Sa dino ay tinakadandanunan nyo ang naghanimunan. Nakadanon kami ije bulalaya o ninong. Imbag tamuyo pa'y tinagnaan nyo ang nagawin. Eksperto da ito ninong. Ay, agul ka. Apay ka na yung nakasaludsudan ni Malo? Ha? Apay ka no? Diyak man na mo. Ang mga nadautang mo. Iso ti adda utang na. Tas sana nagparang iti kalay sa amin kini Vanessa. Ay, naimbag. Tada nakagaon as si dadan as si mukat akas maid of honor. Hello, love. Nakaawag ka, mate. Damagag laeng, noon niya ti kayat mo apang maluman, tasyak ti agluto. Apay ngagbanog ka pay laeng. Adamot para luto. Kayat ko nga rod, asya ka mismo ti mangisagana iti pagsangwan ta. Urayan niya nga ilutom. Kayat ko. Sanak mat napili iti makan. Sige nga rod. Diyak ibaga, noon niya ti iluto, tapno surprise. Masapak to nga gawid. Urayin na. Iso nga rod, adyak rimwar itaamanam. Ada tinalag ko nga agyan pailaang iti opisina. Sige nga, Roden. Bye, love. Sino detoy? Mabalin ka ding umay ka dito yung apartment. Malo? Nabartag ka ka di? Basta dyan. Nasakit unay ti pusok dari. Kasapulan ka. Please, I need you. Kasapulam ka di ti kadwa ama pa ni ti ospital? Ang mga nay niya ti mapasama kanya na di ka umay. Okay. Urayin na nga Rodita. Bye. Ha? Umunag ka, lover boy. Nakasuot ka iti nakaing impis. Payamat-mat-matan naklatan. Umay ka, kaginamtan. Kaya't ko taglamas iti ara. Nagpintas ti pamakina. Umay ka na. Masapol ka di pa ngeguyod ka. Tapno danggayan nak nga uminom. Sige. Danggayan ka. Kasta, kunada ngamin. No di mo patgan ti awis ti babae. Bakla ka. Agbaligi nga ni Malo, iti plano na. Papagayam, di uliwayan adinggen, tituloy te seryetay itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasakit tinagam ni Malo. Idinaamuan na nga agkalay Sanda Vanessa ken Gary. Imanugot mat dayto ing agbalain a maid of honor. Ngam saan ang nagparang iti simbaan. Tapno madadaal ti kasar. Ngam addamat dagos insukat dakan kuana. Kalpasan ti kalaysa, naghanimon dagiti agasawa iti sabali a pagilyan. Kat idi nakasangpatdan kalpasan ti honeymoon, inawagan ni Malo ni Gary. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi,
Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay ang mat-mat-matan, nakmat-matan. Umay ka taginumtan. Kaya't ko taglamas iti ara. Nagpintas ti pamakina. Oh, masapul ka di pa'y ngiguyod ka. Tapnadang gayan na nga uminom. Ha? O, sige, danggayan ka. Kasta, kunadang amin. Ti kanumang pa ay iti awis ti babae. Kat makuna abakla. Ha? Apay ka din agbarbartek ka. Kaputaran bakak ti panagbalig iti plano. Anya ti planom? Saan kun nga ibagagari? Sekreto kon daytoy. Apay nga awan pa ni Gary kat rabiin. Awagam amam. Naka-off siguro ti cellphone na. Diya kami maawagan. Apay ngay. Napanan na ngay nga ta. Madandanagan ako. Apay apa ti cellphone na kat saan ang maawagan. Inak sa i-report iti pulis. Ma'am, sumagmamanulaang mat nga oras. Uray ko mano imawag. Taimbaga nang ada pakataktakan na. Iso saan pa'y ang makaawid. Saan nga ta kadwa na? Diyay may sa aninong yaw, map? Ay, wad gayam. Awagak man ni Ninong. Hello? Sino ka dito, Itoy? Hello, Ninong. Ah. Vanessa daytoy. Kaduam ka dito ni Gary. Saan, Matt? Naggidan kami iti arimon iti opisina. Takuna na nga agawid. Ngamawan pa'y nga aging gaita. Imbaga na pa'y ang masapa sumangpan. Ay, sige ta, padasag nga awagan. Naka-off samon ti cellphone na. Itay pa'y ngamin adyak maawagan. Apay ngay. Padasag nga awagan amin agagayem. Kain kaopisinaan mi. Sige man nga rod, Ninong. Diyak amo ti contact numbers dagiti kakadwayo. Sige, ikagumaak abirukan no ayan na. Bye! Hindi malot yan mo ngayon mawag itay kan kwa na. Sakta nagawid. At dala di iti ayan ni malo. And ready, bisita mi ti kastoy nga oras? Awan daw umayan sa bali dito yung apartment ko. Sino nga day tagtok-tok-tok? Bayam nga muna. Saan mat anak at trangka? Saan ka diya nakatrangka? Nga, makita na nga inarakop ta dito yung sofa. Bayam day ta nga istorbo. Basta saan ko nga ikatanti pa nangarakop ko. Anyan day tayo tsura yo. Agbado kan. Tabirbiru ko na ka ni Vanessa. Madanagan. Sana na makaid na. Saan pa yung mabalin nga gawid ti lover boy ko? May sakamot nga ampang. Bimal balasangan ka. Gari. Agbado kan. Intan. Agdandanagan ti asawam. Darasan. Ay, pasensya ka na. Ngam na kainom ti asawam. Ay, apay ang nagbartak. Mansa dino tinagbartakan na. Inawis na. Kahit saan na nakaliklik. Sige. Ina kong tarabiin. Umunag kayo pa'y aninong. Mangan kayo pa'y. Di ka pa'y nangan iti gasto nga oras. Rabiin. No siya nalpasa kon. Ala, umunag kayo. Tayo nakmatan. Agyaman Ninong. Ala, umay kan Gary, tamangantan. Mabisinak anang ururay kan ka. No si katikas jay, anya ka di ti makunam. Kasjay nga. Anya ti kayat mo asawon. Numala daw ti asawam asumangpet. Adi na pa ibaga ti papanan na. Ay, jaklam mo asawan. Itala siguro mat. Ang mga no adalaang ti awis adi na napaggudkudan. Imawag kumamot tapno saan nga agdandanag ti asawa ng agururay. Ay, dayta ti kamali na. Ay, talaga kamalay. Maasyanak pa'y kindi ka ni Ma'am Vanessa nga agdandanag. Bareng ano saanin ang maulit. Ay, nasingpot launay ni Ma'am Vanessa.
Apay anaramid mo tikas jete asamam. Amok nga da sa bali amarekriknam ko ni Malo. Agam nagkasar kayo ka ni Vanessa. Jak matan na pagkadkadan ti sulisog na. Idi pa ila ko manadlaw mong adarantanakan ka. Limiklik ka ko man. Saan matamaman ni Vanessa? Noan lakat mangidanon. Kaya't mo saman. Pagrig punom idaad ba? Lalaki ak, ninong. Ay, jak anugutan day ta kapanunutan. Sigurado, adan turum so aparikot iti masakbayan. Gapo iti kasta nga raramidam. Awan to ti parikot. Nagganas gayam, no duwa ti pagaw-awidam. Day tati kunam. Hangem, iti masakbayan. Adda madinga itden na. Sanak pa'y makaumay dita apartment ita. Adda nagtulagan mi kini Vanessa apapanan mi ita. Among ka di anak ka video tinaramid ta idi imay ka dito eh. No di ka umay. I-forward ko kini Vanessa dayjay a video. Anya? Oy, saan mo nga i-forward kan ko, ana? Madaksan ta adwa. Awan serbi kanyak tibiyang no mapukaw ka itibiyag ko. Kasano? Agur uray ni Vanessa. Awan bibiyang ko kini Vanessa. Matayak no mabayag adi ka makita. Sige, umayak. Ngem mabiitak lain. Asino tinakasarita mitay iti telepono? Ni man Carmen, kumusta kuman ni Vanessa? Ngam ni Carmen tinakasungbat. Napanan ka no ni Vanessa. Malaman ita ijay Pilipinas. Adda kanu napan na kinasarita a buyer. Agmaymay sa kanu anapan. Takanayon met amala daw ni Gary asumangpet ija mansyon. Taapay ka no amaladla daw. Nakunan ni Carmen, akas laad da madi nga aramid ti manugang ta. Aniya. Ha! Saan nga kamkam maliday ta agari amang luko iti anak ko? Saan pa'y matkit di asigurado ah? Ha! Pagbabawian na, nulukwan na ti anak ko. Ma'am, makitam ka di dagijay dua magmagna. Daggari kan Malo. Mapanda iti may sa restaurant. Dayjay a nurse ti umuna apapanan ni sir. Sakbay nga agawaid. Saan kan nagpadlaw? Mapana kon iti nagtulagan mo iti bayad ko. Adong aming tigatangan na iti basar. Sige ma'am, urayan kan iti lugan. Sige manong, kalpasan na. Agsarita kami pa iti bayar. Kat umayak ton dito eh. Agawid tayo kade, kalpasan na ma'am. Intayo pa iti sa bali a negosyo. Inakitaan. Noan yan ti mapaspasama ki Jay. Rumbang kumakaduan na kayo ni sir. Hanggang agpaspasyar asabali ti kadwana. Napanan ka din ni Vanessa. Napan kadag iti buyer iti basar, sir. Nagururay, di na ka nauray. Apay adi na kinuray. Amangan ka nung ngamin no pumanaw di buyer, sir. Sayang ka no, tadakkel agatad di nakataya. Kasta ka di. Nabayag ka din na pimanaw? Nabayag mo't basit sir. Naliday mo't apimanaw, tadi na ka nauray, sir. Adda lang amin napanak. Importante ka di tinapanam, sir. Juan, importante. Mas importante ngam ni Mambanisa, sir. Ne. Apay akasta ti saludsod mo? Sorry, sir. O sige, panawan kan dito, sir. Apay adi na kinuray. Saan ka di nga alas 5 ti imbaga ti buyer? Namawan ka. Sayang ti business no sa anak asumurot iti nagtulagan nga oras. Kasta ka di? Adda ngamin importante anapanak. Mas importante gayam kan ni Malu. Vanessa? Nakita kayo ang nagturong iti restaurant. Masigurado ka nabsug ka pa'y. Tanapan kayo kat nga rodnangan. Ngam siyak, mabisinak ang nagas-asikaso iti negosyo. Panawan ka pa'y. Inakpay mangan. Sir, mabisin ni ma'am anapan nagtrabaho. Napanangan adi na kan inayaban.
Kaduam ka di anapan itinapanan na. Uwan, sir. Duha kami ang nakakita kada kayo kani mamalaw anapan iti restaurant. Inakmatan iti kusina. Taagsango kami kani Vanessa amangan. Impang, may ka dito'y apartment, lover boy. Uray sa anak nga ag-duty ita, nalakit adda ka kadwa. Mapanak iti opisina. Di magasaklaan, taday bagak. Importante ka di day tang ibagam. Kunak nagmalam ka dito eh. Nakita na ta ni Vanessa ang nagkuyog. Idi napantay iti restaurant. Inapa na ka kadi? Saan? Nga madlaw ko ang nasaktan. Makarit na kadimat iti sakit, akas kanya. Anya ti kayat mo asawan? Inayat ka, Gary. Ngam isukit din ting kasar mo. Ang, no pa'y kasta. Uray duha kami itibiyag mo. Umanugotak. Kasta ti panagayat kuken ka. Apayakas dati inaramid mo. Imbag ta di na kainapati asawa. Nagkuyog kami lang kinimalo anapan na nga iti restaurant. Nakita na kami ni Vanessa. Sigurado nga ro da nagpungtod no kasta. Amo ka nasaktan. Ngam di naksinidir. Sana nagtagtagari. Di ka kadi makonsensya. Gaputan na singpet. Gundawaya mo. Amumat nga idi paylada mo. Addan panagayat ko kinimalo. Sana na yung kalintigan ngayong kasar mo ni Vanessa. Gaputabak nang. Di mo nitulot yung relasyon nyo ko ni Malo. Ngam kayat naklata ni Malo. Nga ure addan asawak. Kasta nagiti makuna kabit. Ure amuda nga adda asawa ti lalaki. Patulan da. Banag asan arumbang. Jakmat kayat nga ibatan ni Malo, Ninong. Ang imusan nga rod arumbang. Laglagi pam. Addan tumadi nga ibunga na dayta. Nay, saan kamot ang makaid na, ma'am? Mabalin ka di amapan kay di apartment ni Malu, Manong. Ha? Anya nga iti aramidak ijay. Basta saan ka ngakpadlaw. No, da ijay ni Gary. Alaam ida iti ladawan. Maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawa ka saan ka kumangagpadlaw. Masaksakta naklauna yan iti mapaspasamak. Talaga ang nasakit dayta, ma'am. Gayem mo. Ang isuti mang lukloko kan ka. Ay, anya nga iti aramidag, numaalaak iti ladawan. Adda nga tamaduktalan ni Eddie, iti pangibabaunan ni Vanessa kankwana. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas saan anaoray ni Vanessa ni Gary isuan napandaken ni Eddie iti mall. Kat dita, nakita dadagari ken Malu, ngagturong iti restaurant. Nasair tirik na ni Vanessa, ngam nagtanang latta daytoy. Gapo takanayo nan amaladaw ni Gary iti panagawid na, imbaon ni Vanessa ni Eddie, amapan iti apartment ni Malu. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawa ka saan ka ngagpadlaw. Masaksakita naklauna yan iti mapaspasamak. Talaga nasakit dayta, ma'am. Gayem mo, ngam, isukit din ti mangluko kan ka. Anya nga iti aramidam, no adda maalak aladawan, ma'am. Aramatak ng ebidensya iti masakbayan. Ebidensya? Di ka maawatan, ma'am. Maawatam to, Manong. Intundumtang ti panawan.
Di mo pala pagtalawon da yaan nurse iti apartment mo, ma'am. Dumteng to ti panawan ama punwanak manang. Ay, nasingpet ka unay, ma'am. Ay, no siya klaang ti kasta. Pinagtalaw kun Uray ni sir pagtalawag mat no siya. Manang, Ay, anya itahin tayo na ibagakon. Anya ka dito ang iwat ko na ya. Tila matangtangab na. Ay, mariribu ka nak manang. Ngamjak kayat ti makiapa. saan mo't apan nakiapa? No di kat karbangam, ma'am? Aging kat kabailak ti agtanang. Aramida, manang Carmen. Kumpirmado, ma'am. Mapanpay iji apartment ni Nurse Malo. Sakbay nga umay dito, eh. Dahito iti video, ma'am. Nan, kita at man. Naging narakop da iti ruangan. Ulag agayam da iti amalo. Anya nga itati Aramida, ma'am. Diyak pa'y amo manong. Mariribo ka nak. Ngam no iso ti pagragsakan da. Awan ti mabalin ko. Anya? Bay-bay am aluklukon da ka, ma'am? Siyak ti tao asan amang idaldal iti bagina no didak kayat. No ni malo ti kayat na. Bay aklap taydan. Ang ma'am, bay am kadilatan adwa kayo iti biyag na. Dumteng to ti panawen a pagbabawyan da ti madi nga aramid da. Dumteng to da ita, manong. Nay, ma'am. Nay, apay ngay nga agduldol o kabigbigat. Diyak man amo manang. Kanayo na kasto iti marikriknak. Kanayo nakpay nga aglaladot. Ha? Saan nga taabo nga ti sakit tinakam kung daytoy kadagijay adwa? May sa ti kayat asawon day ta, ma'am. Aginaw kan. Ha? Nga tama na. Tapno sigurado. Ingkag pakita iti doktor Agpakadwa ka kan ni sir. Nasapaan na pan iti opisina. Di mo ka dinadlaw itay. Ay, ang mga noadak iti maikatlo akad sa aran, ma'am. Ay ngamapay. Iso ka di ti mangilukat iti pasdag taapay ang nagsapa? Diyak man amo manang. Marikriknak anatam na yun kanyak ni Gary. Ma'am, no kayat mo, siyak ti mangkadwakan ka mapan iti doktor. Saanan manang? Awagak laangan ti doktor ko. Taiso ti umay dito'y mansyon. Impang, tay may kamanan lover boy. Inton malam ti duty. Mala, umunag ka pa, sakbay amapan kay di opisina. Talaga nga umunagak. Saan nakakadiadilawan ni Vanessa no masapa ka arumar ijay mansyon? Dayjay samot at tao tayo kunada at di na amo ti agunget. Diyak pa'y nakita ang nagunget. Sa bagay, manipod nagkadkadwa kami. Awan pa'y kinaapan na. Talaga na singpet ni Vanessa. Iso ama di no sobra ti kinasingpet. Di da kabuteng. Iso asaan ko ang kabutan? Gapo iti sobra kinasingpet na. Di nakasamot ang sing-singiren iti abang mo iti apartment na. Saanan? Kanayon nakpay nga ikan iti badok. No kuyugak amapan ijay basar na. Mariknak amarikatan akon, Andrea. Ibagam kadagiti ubeng, tao may daamin ditoy. Kasanumat ngamin, kat di mo kayat timangan. Day talang dextrose mo timang bibiyag kan ka. Saan ka nagluha, Andrea? Kaya't kumatan ti aginana. Kat kidawag, at di ka kumaagladingit. Saan ka kumamot nga agsaw iti kasta, Isak? Ad-adang agladingitak, no kasta ti bagbagam. Di tay matubngar ti pagayatan ti namarswa. Agturong tayo amin kan patay. Huston, saan kan nga agsaupay? Tapno di ka marigatan. Makaturturog akon. Maturog akpay.
Ay, Andrea. Hello, Mama. Kumusta kayo ditan? Anak ko, nakapsutan ni Papayo. Kaya't na kayo ang makita. Sige, umayak dita, Mama. Iyapurak ti papeles ko. Wen anak, mabit lang ay trabaho. Green card holder ka mo. Uwan, Mama. Itamat laang. Ipa-online ko ti schedule ko. Kat umaya ka dagos dita. O sige nga, Rod, iha. See you soon. Bye. Sige. Bye, Mama. Mapan ka nun ni Vanessa di Amerika. Anya ti aramida na ijay. Diyan mo, agsangsangit met. Matmatay samot tan ti amana. Imbaglakit din, ta saan ka mat amapan? Sa nakas Karina, ta sa anak mat a green card holder. Imbag kini Vanessa, ta green card holder. Nagnaed ngamin ijay Amerika iti sumagmamano atawan. Hawan ka no, day tamat tinamuak. Numapan ijay, kukuha ta amin agundaway. Anya timbaga ti doktor, ma'am. Kumpirmado ka day nga aginaw ka? Uwan, Manang. Nabayag ko at tinarigagayan ang maadaan iti anak. Masapul nga road akanayon kang agan-anad, ma'am. Ang mga no delikado kang agsikog. Uwan, Manang. Uray isukat na kita ni Gary. Sana bali, taddan tumot anak ko. Bayam ka dilatan nga isukat na ka, ma'am. Diyak kayaton apilitan ti tao, asaan ang mga yat kanyak, Manang. Saan ka kadi ang mga ramit iti addang? Tapno madusa dagiti dua. Diyak pa'y masango ita, Manang. Diyak kaya tapagtaktakan dagita abanag. Awan tumot laang ti magungguna. Mano, itulod na ko ni airport. Nagbiit mo't ngayong pagnamti papeles mo, ma'am. Online amin tinaramid ko. Nabiit, ta green card holder ak. Diferensya latta, nubak ng timay sa atao, ma'am. Si Kamat, agpapada tayo amin. Kunam tasigudan anap na panak ngamin iti Amerika. Ay, nusyak siguro ti agaplay nga agabroad. Marunot ton ti sapatos kong agsubli-sublay. Saan pa'y anaproban? Nalabos mo't daytan, Mano. Napanmat gaya man ti asawa medyo Amerika. O ninong, kimaro ka no ti kasasahan ti amana. Ang mga numatayan. Saan kumamat ang asta ti panagsaom. Nang runa, no dengdeng din ti asawam. Anya kumatidakas na. Isumatipod no. Ay, sa balyak man ti saritaan. Saan ka niya dumdumlaw ni Vanessa iti relasyon nyo kanimalo? Diyan ka mo. Ngam, adda jay pan nakakita na kada kami kano. Anapan iti may sa restaurant. Ngam, di nakmat sinidir. Ngam no tinasingpet ka no makapungtot. Kasla ka no bumtak a bulkan. Sana maaramid ni Vanessa na ita. Binukudan na amin a kinasingpet. Saan kan nga agawid ijay mansyon? Dito'y ka na maturog. Siyempre. Apay ko mga agawid a kijay. Katawan mo ti jay ti asawak. Agragsak ta, tawan kay nagaw ko iti ayat mo. Idi pa'y laing nga ayatan ka. Kasta akmat, Gary. Ngamapay ani Vanessa ting kalaysam. Agbabawi ang arod. No apay nga isuting kalaysak. Talaga? Uraing kasar mo, nulakit kukwak ti pusom. Umanayan ang pakaragsak, Gary. Ket ita, tawan ni Vanessa. Kukwata amin agundaway. Anak, imbag ta nakasangpet kan. Uwan, Mama. Papa, kumusta kan? Si kakade, tinangarakop kanya, Vanessa. Uwan, Papa.
Anya ka di ti marikriknam. Nakapsutak una yan, iha. Maragsakan taymay ka dito'y Amerika. Napatag ka unay kanyak, papa. Saan ko ang mabali na paayan tikid daw mo nga umayak ditoy? Kaya't ko nga ibagakan ka. At di mo ko maipalubos. Alukwen na ka, tipada matao. Anya ti kayat mo asawan, papa? Agruamda. No di mo idaikan iti pagnakmanda. Kumusta ni sir, ma'am? Nalpasan anak cremate, manang. Kaya't mo asawan. Awanan ni sir, ma'am. Kasta nga rod, manang. Ay, kaano ka di amayawit ti dapuna, ma'am? Saan ka no paya kadagitoy, manang? Iyawid tulat ta kanon ni mama di ta Pilipinas. Kasta ka de. Makipagladingit ak itinapasamak, ma'am. Agyaman ang unay, manang Carmen. Kaano ka kading agawid dito'y Pinas, ma'am? Saan ko nga ibaga, manang? Masorpresa kayong tulatan. Apay anagladaw ka si Mangpan. Itayak pa'y nga aguro-uray ditoy. Inawis na kami ni Ninong. Napan kami nagsat. Napatpatag ka di day jay aninong yu kin ni Vanessa ngam siyang. Malo. Apay mata na nagbalin ka, anager. Kaawatan amas ay ayatem ni Vanessa ngam iti siya. Pagkunamat. Ninsamat ninong yu ti pangpapapasam iti ilo mo kankwana. Ay, makapasuran! Kasta ka di kakiting itan ti panagpampanunot mo. Katsi ka, kunam ka di amasirib ka? Ay na, agtep-tep pa laklaan, malo. Iso asumardeng kan asumanao. Hello, ma'am. Nakaawag ka, mat. Nasapa ka di asumang sangpot ni Gary di ta mansyon, manang. Manipod pimanaw ka. Saan mo tasimang sangpot dito, ma'am? Anya? Pagibagaman nga rod ka ni Manong Eddie, tamapan na si Iman, no iji apartment ti pagaw-awidan na, manang. Wan, ma'am. Ibagam talaan naman ang iti video, ngamsan nga agpadlaw. Matungpal amin nga imbagam, ma'am. Saan ka di nga adan na video na? Adan, ngam kurang dayjay. Sige, manang. Aramidat ti umno nga addang, apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, ma'am. Anya nga ta, ti aramiden ni Vanessa. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Itapapagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Matungpal amin nga imbagam, ma'am. Saan ka di nga adan na video na, ma'am? Adan, ngam kurang dayjay. Sige, manang. Aramidat ti umno nga addang, apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, ma'am. Asino ti kinasaritam iti cellphone? Ni Ma'am Vanessa. Ingka kanumanin alaan iti video dagiti dua amang lilipot. Malagip ko ti imbaga na iti. Nga aramatan na iti masakbayan,
ti ebidensya a nabijok. Nasaya at mo, ta nakariing ni ma'am itipan na kailibay na. Apay ana ilibay ako nam. Kasla na ilibay, ta saan nga gunggunay nga oray agdadata aluklukunda. Iha, madlawan ti tiyan mo. Nagpipigsa nga rod ti kugtar na, mama. Kaya't naasawan, nasalunat, no napigsa ti panagkugtar na. Maragsakan na kadanton anak ko, mama. At danton ganan siyam, no negosyo ko mati pagsasaritaan. Sayang lang. Paawan kwenta ti amana. Iha, kasi timbaga ni Papam, saan mo nga ipalubos nga ilupit-lupit na kati asawam, kanday jay agayam mo. Uwan, mama. Inton makasangpetak iti Pilipinas. Aramidak ton ti rumbang. Rumbang laang, sana bale, taad damat gayam mo a pulis, amang tulong kan ka. Kaya't ko ti agsikog. Tapno adda pa kakitaan nga agin inayat na. Nabayagan na kaya't kumantimaadaan ti anak. Saan ka di pa'y amasikog ni Vanessa? Jack gayam nagdamag. Noan niya ti resulta ti umay ti doktor na iti mansyon idi. Jay ka di ibagbagam nga imay ka dito eh. Tamasuron ka. Ta saan amatagtagari? Wen, nalipatak mo na dinamag ti resulta na. Tas si kamot ti adda a pinanunot ko. Adda ka di manin nabidyaw. Adda, naginagak da iti ruangan, sakbay nga imunag da. Insen mo ka di kan ni ma'am dayta. Wan masurunak mo't kadagi di adwa. Nang runa day di amalo. Apartment ni ma'am ti paggigyanan na. Ang ulag mat. Mas daawak mo't iti dayjay a babae. Awan babain na. Napuskol ti ropa na. Di na nga ta napanunot nga amangan numaduktalan. Anyan to nga taaya ti aramiden ni ma'am Banisa inton sumangpaw. Maamuan tanto inton sumangpet. Magagara nakpaikit din a sumangpet ko man ni ma'am Banisa. Ay, madlaw siguro ti tiyan na, anya. Ina ko na di opisina. O sige, sa paam ti sumangpet ha. Tawan trabaho kita. Gapot ta rest day. Sige, mapantag pa siya rin ton sumangpetak. Ina kon. Sige. Paano ni Gary iti opisina na? Anya nga tati aramida. Tapno inton sumangpet ni Vanessa. Kat dinak panawan ni Gary. Pagparangak nga ta amasikuga. Dayta nga tati kasayaatan nga aramida. Masapul ama kapanunutak iti wagas. Tapno dinak isina ni Gary. Sikamot gayam. Kumusta kan dita Amerika? Nasayaat mo't ninong. Ngam ada ko madamagag kan ka. Oh, anya ka dita jay. Amok nga mo nga da relasyon dagari kan malu. Saan ka di? Maawatan ka mo't kat di. No apay asaan mo nga imbaga kanyak, ninong. Lading ita ka. Kanayon matabagbagak ngam di nakmat ipangag. Anya nga tayo tinagkurangak, ninong. Ay, nigari ti ayan ti kamali. Agyaman na, tauray kaskasano. Siyak ti ayunam, saan ang igari? Agsipod tamok adakas teraramiden na. Urayam ka di ang makaanak ka, sakbay nga agawid ka ijay Pilipinas. Mabayagan ako nga nuurayak pa'y dayta, mama. Kasanon tinigosyok ijay. Sa bagay, duma jay si kaamis mo timang kita, ngam iti ipyar mo iti sabali a tao. Mapyar mo't kit di dagiti dinatukak. Ngam may mayat mo't laang na daak ijay. Huwan madkit di anak ko. Kat ikararag ko a safe ko mati panaganak mo ijay Pilipinas. Agyaman na, mama. Hello, ma'am.
Nakaawag ka mat. Umay naksabatan iti airport inton bigat manong. Alas 10 adumanon dito airport ti aeroplano apag luganak. Nay, sumangpot ka mat gaya man. Wan manong, ngamkid dawag asaan yung ibagbagay ti asino man ti sa sangpad ko. Apay nga eh. Tapno maripot ko dagiti dua amang lilipot. Sikat matungpal, ma'am. Saan mi nga ibagbaga ti isasangpat mo? Agyaman ak manong. Sige, bye. Bye, ma'am. Inton makadanon ka ijay Pilipinas, agdiretso ka ijay presinto. Saan ko kumaakayat nga aramidon daytoy? Ngamkas itinako na ni Papa. Aramidak daytoy. Tapno awan ti pagtuladan dagiti dadduma. Husto ni Papam. No saan nga ikan itileksyon ti kasjay ataw, saan ama didigra. Napunas mo tan ti panagayat ko kanigari, Mama. Time pakita na anapatpatag ni Malu, ngam siyak nga asawa na. Agdarom ka, kat ibagam itigayem mo a pulis, anabayagan day jay nga aramid ta. Ipakitam ti addaken ka a video. Saan danton a makapaglibak? Kaslaak nagtarakan iti ulag. Kalpasan anapadakkel ko. Tinukawanak. Kasta ni Malu. Nagyan iti apartment. Basit ti bayad na. Agam kasjay pa iti insupapak na. Ulag at talaga. Ay, imbaglakit din. Taim mo na kasi mangpat dito airport ngam sika, ma'am. Ay na, nakaro ti traffic itay. Alam nga rodan dagiti bagahe, tay kargamon iti lugan. Diyak pa'y kaya tagbagkat. Amumatan ti kasasaad ko. Well, maawata, ma'am. Ay na, madlaw matan ti tiyan mo, ma'am. Day ti anak ko ti liwliwak. Saan kon anam naman ti awan kwenta na nga amana. Ma'am, agsina kayo kaday? Awan serbi ti panagdan nami. No awan mo't ayat iti nagbaetan mi. Ay, at dapay kid di atap ko. Nga ingkalay sana ka, gapulaang iti kinabak ng mau. Kaslakas ta nga rod ti mariknak. Ngam sa nabali, taaddan agbalin nga anak ko. Ay, sige nga rod, ma'am. Tay kargak dagiti bagahem. Talaga ka di mo isina ni Malo? Apay ko mga isinak, Ninong. Mayat no ada reserba ako nada. Kaya't mo ka di mo't apagbalinin na ka ni Malo a reserba? Anya ti kayat masawan? No makikalay sa iti sa bali, nga madakalat ta iti biyag na. Oh. Sa bali asaritaan na itan. Kastamot lang tar aramidam. Si kakalay sa ka nga madamot sa bali akadendennam. Naghanas ba't ngamin, Ninong? Amin nga illegal aragsak. Ada katukad na aliday. Ngam duman ni Ayat. Awan tinagdumaan ti amin. Ayat man kan saan. Tano naglabsing ka, agpada nga adda katukad na adusa. Ne, sikamot gayam. Anya ka diti maipaimikan ka. Itad ko kan ka ti video ti asawa kan ti babae na. In kayo riputan ida iti apartment. Narami ti asawam kan ka dita. Wan, kan nasaktanak iti nadamag ko. At ikinabak ng kulaang tinangayatan na kanya. Nagkasang matanda ita. Isumain sugat na ka, tadi na ka ayatan no kasta. Inalilaw nak. Gayam ko pa'y mat nga rod ti babae na. Sige, ipasagadag amin na masapol. Tariputan mi iti apartment. Agyaman akmanan kan ka. Awan na nyaman na. Pagradbagan mi na ito eh. Kaya sapay ko tamadanon mi ida itimbagam alugar. Ha? Anya ti kayat asawan da ito eh. Arestado kayo, Adwa. Kakadwa, pusasan nyo ida. Anya ti kayat asawan da itoy? Apay apusasan da kami. Idarom na kayo ni Vanessa. Masikog lang aro din ti asawam. Linukumpay laing. Anya? Masikog ni Vanessa? Sumurot kayo di presinto. Da kayo Adwa amang lilipot. Awan ti dakas nga aramidan mi. Imayak lang dito yung apartment ti gayem ko.
Ije ka itong presinto nga agpalawag. Ano dagiti video nga ebidensya. Sa laga may maysa. Anya daytoy. Mapusasan ta nga may pan iti presinto. Kababain! Hello? Anya ka di ti resulta ti amin. Adala rin si presinto. Mabalin mo, ti umayin ton bigat. Agyamanak. Umayak nga rod dita presinto inton bigat. Takitaak dagiti dua amang lilipot. Mabalin mo lang ti umay. Takal ti ebidensya ma. Gapo ka dagiti video. Kan, at tapay, dagiti ladawan anaalam iti apartment. Agyamanak manan. Dakkel dayto ang naaramidan nyo kadagiti kakadwam. Agyamanak kada kayo. Iti kasjay a kinasingpat ni Vanessa. Indarom na ta. Simangpat gaya men. Apay adi na impakpakaamuti sa sangpat na. Naibaga siguro dagiti katulong iti mansyon. Adi kan sumangsangpot ijay. Nalabit akasta. Naibaga ti pulis amasikog ni Vanessa. Nabayag at tinartarigagayak ti maadaan iti anak. Ha? Saan mo aputot dayjay? Amangan nun naala na iti Amerika. Sakbay na pa ni Jay. Nagpayab iti doktor. Tadaatap ni Bakit Carmen amasikog. Oh, sayang. Anya ti sayang. Indarum natan ni Vanessa. Vanessa, masikog kagaya men. At danton anak ta. Anak ko laang, tawan serbim nga asawa. Huh. Kat si kamat a babae, mangbilin kan iti mapan mangala kadagiti gargarat mo iti apartment a nagigyanan. Tapag talawon kan ijay. Pakawanin na ko ma, Vanessa. Pangasim, di nakibabalod. Mabalin ang mapakawan ka. Ngam saan mo amaliklikan ti dusam? Anya? Kat si kamot lalaki. Tapno na anayan ti ragsak yu adwa. Urayon, tapawaswas kun ti kasarta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas a seryetayo a napaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Kapitan Enteng! Anya? Sakti aglaba ka dagiti namurngan tabanang. Ay na, agpipikal nga ro dagiti ramay ko. Nang runa no kasta abigbigat. Iso asikapay laang taglaba. Ay na, sapay nagado dagiti malabaan. Dagiti maong apantalon ko. Shorts, t-shirt kan kalugong. Plus blouse mo. Kan dagiti pandiling mo. Kan Ay, di mon bilangan pa'y dagiti labaam. Ingkakat aglaban. Katnay, mapanan ti oras. Ay na, imbis ko maasikat ti aglaba kan aglutaw. Tapno day talamangan. Kan mapanak iji barangay hall. Isulat ti aramidek kuman. Na, mapan kakadewan no saan? Ha? 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 Sige, mapanak ko. Ay, nagrigatin aya, ti awan katulong na. Ay, awan pa'y maibaon nga aglaban no kastoy. Hey, haray! Si Kamag kayam ti paralaba. Nay, pandiling pa dati lablaban paray. Ay, nagkapwa manin abigbigat ang mga asar, Nagapwa di ta maliklikodak Na, Among paray, no siyak ti si ka. Jack ipalubaws nga pagbalinan nak ni tuyang kaw nga under di saya. Ay, uli magkaman pare. Apay, no aglaba ka akas kanyak alalaki, kaya't naasawin under kan. Ay, saan? Anya? Ay, no awan importante nga umay mo ibaga. Ay, agawid kan.
Di nakman umay disturbuan nga aglaba. Ay, under desaya ni parente nga talaga. Isuki din ti para laba kada giti murang dang agasawa. Ha! Kaya't namot siguro at tulungan ni Maribanang ang mga numarigatan nga aglaba. Ay, talaga ki ding under desaya ni parenteng. Isuti mo, Maray. Apay, sika, saan mo ka di atultulungan ni Marituyang nga aglablaba kadagiti murangyaw? Ay, never, Maray. Saan ang under desaya akas ko ni parenteng? Anya? Amin na mo rin may kanituyang kaw. Isaw, ti aglablaba. Sana may bagay no siyak ti aglaba. Ta siyak ti lalaki. Agtal na kayo mamay, tataba daw. Ha? Apay ngay siyak. Lalaki akmay, ngam siyak mati aglablaba ka dagiti badaw. Ngarod Ay kat siyempre tawam mo't asawam. Ha? Sa nga gabsoon mo't dagiti badbado ang malabaan, tuyang. Nabayag nga minin na di ka naglablaba. Naglaba ak itay kadagiti badaw. Ang nabanugak mo taon. Iso asikan ati mangilaba mo't kadagiti badaw. Ura italaang. Anya? Apay, trabaho ay at ilalaki day ta. Sika, ta sika ti babae. Anya ka mo taon. Amin tayaw, mabalin na ti aglaba. Siyak lang ngaya. Nagadulakit din nga mo. Di ko nam kiday. Masadot ka nga aglaba. Anya? Nagapwam nga'y Maribanang. Day, sigamot gayam day ta Marituyang. Naggapuak madita klinik. Napanak nagpa-check up kan gimatang akmatan iti agas ko. Aya? Ay, agpipikal mo't ngami ng dagiti ramay ko. Ay, jakpay makalaban iti husto. Anya? Ay, naimbaglakit din Tanapilit ko ni inting nga aglaba kadagiti mureng may iti inaldaw. Ay, naimbag ka pa'y Maray. Tamapilit mo ni Kapitan nga aglaba. Ngam ni ba daw, pulos? Di na kayak ti aglaba. Anya? Ibaga na pa'y kit di asaan na kano abagay ti aglaba. Ngam siya, bagay ko kanaw. Hiso ang masurunak. Inteng, ano sa masikalatan ti aglaba, Di ka agdanag. Tailutuan ka itinaimas asidaam. Anya? Apay, di pa'y naagasan ti saksakitan dagiti ramay, mao. Ay, saan pa'y nga, Rod? Ay, una yan. Sa pajak kayat ti aglaba ko man mabalbalin. Taapay ko Anya ti makagapaw. Kwa? Awan? Mga ilayat mo man ti balunay. Na. Masakitanag. Uray saan anak diso. Enteng? Ay, iso siguro nga agsaksakit dagiti ramay mo. Ta balunat ti amom nga igaman. Iso akasta, kan ilayat-layat mo pa'y. Nagatumot ilablabaan nyo ang kalinteng. Ay, sika magaya po, Rob. At damat awit mo apalanggana kung badbada. Badok na gito yung gail. Umayak man maaglabat ito karayan. Masaysaya at di tao, taado ti danaw. Ay, umay ka nga, Rob. Tapno ada kadwak nga aglaba. Mabit lang ang gail. Videoan ka man, ta-i-reels ka. Ay, saan Dahil tati di mo aramidain. Ang mga da makabuya. Kantsawan da. Ha? Kas kandi pari ba dong? Ay na. Umay nakit kantsawan na hindi aglablaba. Ay, dandanik la siltukin. Ha? Apay, anya ti bagbaga na ya? Ibagbaga na nga under disaya ka? Ngaming, sikat ti aglablaba? Ha? Angkal? Una namanin ate kastan. Nalaing nga ron ako man, chow. Awan nga min rik-rik naan kahit ni Marituyang asakit na. Iso nga isulatan ti aglablaba. Kahit pa banjing-banjing ni pari ba daw. Gumatangak man itilakom nga agas, Marikwanang. Para iti anya, Maray. Tumarag pangikat iti sakit daytoy imak. Itala mariknak nga agpipikil. Ay saan basta-basta nga agtumarkalatan iti agas, Maray. Mapan ka pa'y agpa-check up iti doktor. Tapno ammom no anya dayta sakit mo. Sakbay nga agtumarka iti agas. Kasjay.
Ti kunak, agpada kami iti sakit kini Maribanang. Naa, wen, kasapulan nga agpa-check up kamat. Uray ko nam nga agpada kayo iti sakit ka ni Maribanang. Ay, sige nga rod maray. Agyamanak ta imbagam. Wen, husto ka maray. Inteng, si kamat ti agluto iti pamigatan ta. Jack makaigam iti kutsilyo apagukis ko iti patatas. Sige, siyak ti agluto. Siya kaon ti agukes. Pasensyakan, takas to'y matanda iti imak. Wen, siyak aminain. Anya matan ti kastoy abiyag. Naa, masuron ka kade. Inteng. Ay, nagadumanan ti lalabaak. Ules, badaw, kaskada kurtina. Ay, kaasyak dito ya. Ay, ibandak kun sa langin dagito ya. Ay, sos! Adumanan tila ba ang paray? Talagang under disaya kan. Ay, umaynak manin as-asarin ah. No under disaya ka, paray. Ay, saan? Saan nak under di saya? Under disaya ka, paray. Ay, pumanaw ka dito, day. Ang mga nuan niya ti maaramid kukin ka. Disturbo ka iti panaglaba. Nya. Wen, pumanaw kan! Nasaya at mad, tanalaba am amin dagiti murang ta, inteng. Nakaluto akon, ingka mamigatan, tasya akon ti mangisampay ka dagiti linabaam. Ay, kayatan ti aglaba inton sumarunaw. Anya, taapay. Ay, mangkita ka iti mabalin na paglabaam. Kayatan na talaga. Apay, anya ti makagapaw. Ay, masurunak ka di pare ba dong? Tunggal aglaba, kahit umay naki din kan-kantsawat, asarendak, gapo iti panaglablabak. Ay, para iti day talaang di mon kayat ti aglaba. Ay, isupay numan ang danak iti aglaba no kasta. Ay, uray! Nukunak nga aglaba ka, tong palem ti bagak inteng. Ha? Di mo ikaskaso dayjay a pari ba daw? Padaan kalinting ka ng tibanang ijay balay tatabataw. Ngamin, sana na kayat ni Uncle ti aglaba. Anya? Da kayon tumot ngamin. Pasaray kantsawan yun ni Uncle no kasta makita yung aglablaba. Aya. Numo na tamaalayo pa ilang ti agkatawa. Idinto tama ditimbong at inaramid yung kini Uncle. Ha? Ay, sorry ako araw. Jack amo akas tagayam. Kun pudnumay. Nga under disaya ni Uncle Mau. Apay, trabaho ay ati lalaki ti aglaba. Alamat? No para babae lang ti aglaba, di sana ko man nga aglaba. Ang mabalin kumutlat ti aglaba, uray lalaki ak. Kasano ngay dayta? Ay, depende mo kidi ah. Dayta nga raud. Iso asardengan niyaw nakankansyawan ni Uncle Kao. Tasaan nga agpapada ti panunot tayaw. Taaddakas kada kayaw, asana makaawat, kan addamet ti makaawat. Madimot ngamin, timapan mo ibagbagakan ni Kapitan Enteng, nga isukot under di saya, kabadong. Gapulang, tamakit-kitam nga aglablaba. Ha? Saan nga amin alalaki nga aglablaba kat under di saya. Tapno ammom, agpipikal kano dagiti ramramay ni Maribanang. Iso adi pa'y makapaglaba iti murengda nga agasawa. Aya. Wen, kabadong. Iso asumardeng kan. Makitam ti bunga ti aramid mo. Saanen akayat ni Kapitan ti aglaba. Dayta pa yan ti pag-apaan da kan ni Maribanang. Addakan? Tuyan? Ay, pinanawa kong dagiti lablabaak ijay karayan. Jak ngamin kabaulanan, nabanuga kaun. Anya? Kaslama ngamin mapupuuran ng dagiti ramay ko iti panagriknak. Pinilit ko la tinaglaba. Iso asikan ti mapan mangituloy kadagiti lablabaak. Ay, saan? Jak kayat? Anya, talaga di mo kayat taglaba? Nga uray jak kabaulanan. Di tuloy mo ton alaban, inton saan na nasakit day tayimam. Ay, una yan ti kasta nga asawa. Dinakpay mo atulungan.
Ay, naulpit ka ba daw? Ay! Para dahi talang, agrungaab ka. Ay, nalaman lang ay. Sa pagkakita, bakitan. Nay, tataba daw. Nakayumot gayam. Nakasusoon kayumot iti dakalabat siya. Anap no iti badba daw. Mapan kayo kadidita karayan. Awan bibiyang mau. Ah! Amukaon. Mapan kayo aglabay di karayan. Ay, agtal na ka man. Nay, dapat igam mo asabaon. Ay, amuklat na mapangkaglaba. Kunak man no pulos adi ka aglaba, tataba daw. Tapirmiti kanchaw mo idi kini angkel kaw. Saan nga tanga under di saya kayo matan ita, tataba daw, ah? Ay, sumardin ka ko na, may. Saan ka kasarsarita? Ni, masurun ka matan, tataba dong under di saya. Under di saya. Ita, ay, di ka pala sumardong, nay. Ah, Salbag akwaro, gay. Nakita nakpailayang, may. Ay, partakag taglaba. Tatlong malpas adagos na gitilablaba ni tayo. Ang mga nod na makakita kanya. Ay, salbag kinin tikas tayo. Ay! Jack lang paggarok nga under di saya ka magayam itapan. Handa ka magam dito'y malikudak, paray. Anya nga. Kunak man no babae lang ti aglaba. Ura si kagayam. Ay, kuha ngamin, paray. Agsaki ngamin nagitiiman ni tuyang ka. Isu asya ako na ti aglablaba. Ay, kababain pa yun, paray. Ay, awan rumbang nga ibain mo iti panaglaban. Kasapulan data. No, anda kakasta, apasamak iti paralaba. Wano ka ni Marituya. Kas ita, nasakit ti iman na ako na. Ay, sa bagay mo't kindi, paray. Ay na, nagrigat gayam tinakantyaw no maminsan. Ay, wun ah. Hey, mapadasa metan, tinapadasak. Nakantyaw ka, idi. Tagayam, oras si kakit aglaba. Ay, paray. Pakawanan na ka. Itakla na miris. San gaya marumbang dinararamid kuking ka, iday. Isa pakawanan na, paray. Itakla na miris. Ay, mala. Very good na naka-amiris ka. Badong, nalaing kayo ako mantyaw iti padayo a lalaki nga aglablaba. Anya nga ita, da kayo met ipinaglaba ni Nana Toyang. Mayat ket di ater aramiden nyo kin ni Kapitan. Taam mo yung atulungan dagiti asawa yo. Ala sigay! Ditong tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlin. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jonah Rebutazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.